Kuki Singna Maidai Naha Ane Tha Siki Kungatareke Tagi Makogi Custody da Pazinduna Tamkraba Matung, Gangpopi District Manung Janba Mafam Singdagi Manipur Police Amazon, Central Security Forces Singna Naha Ane Asibutik Takai Dana Rescue Tongnabagi Damak, Paktak Nana Komin, Satava Hokre Haina, Tazabi Yava Source Amana Haide. Taudo Osiga Marilaina Security Forces Singna Laukaliba Tabak Tauran Singh, DGP Manipur na Kupna Monitor Tauduna, Fazinduna Tamliba Naha Ani Asibo, Asway Angam Yauduna Atabo Matamda Rescue Tongnaba Hotnari Hainaso, Paus Namakatari. Amarom da Jurabam Police Station Dege, Karom the kilometer Taret Rom Chatlaga Laiba, Mongbung Maite Kulda, Koki Khulai Paiba, Koki militant Singna Toina Afaba Makage Khutlai Yaona Bomb Sing Kapsinduna Etik Satarakiba Matung, Tarakpa Oina, Jurabam Police Ke Personal Singaloinana. Central Security Forces Singi Apunba Team Amana Jeribamge, Mongbung Kholge Akoiba Amasung, Kasimpur Bali Jurigi Mafam Sing that Tibahumaki Tabak Chatabada, Bom Yauna Koshukolai Sing, Fagatkhre Haina, Police Tagi Fangba Pau Amana Haide. Security Forces Singna Satakiba bombing coming operation Aduda Fagalaba Koshukolai Sing Adude, Magjin Sing Yauba Sub Mechin Carbine Ani, Empty Ammunition Chamaga Marifutara Kamapan. Improvised pumpy bomb ama ni haide state as the Tokliba sneak violence sing ase yenglaga security forces singna national highway animakta pochei puba amade passenger puba gari sing asoi angam yaudana lanthok lansin tawna bagi damak search operation area domination amade naka checking sing pangthoktuna lakpagi saruk ama oina national highway 2 Imphal Dimapur lambi amasung national highway number 37 Imphal Jiribam lambi asida Punna Poche Amadi passenger Puba Gari, Chamri Gataraga Mari Amasong, Janiga Mari Futaraga Mapan Asoy Angam Yaudana, Jatoksa Sintahon Haide. Any Asida Naga checkpoint Jam Gataram de Hangdoktuna, Security Forces Singna, Vulnerable Location Sing Yauna Security Convoy Sing, Patrolling Tahon Haide.